Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko papia sengangi kalengku nakeri kana Carmila. Ani aluanya sere eroko pasia singa mangeri katengan senya miantu tanpa pak japa-japangan anjonya karita kalara. Tanpa pak japa-japannya karita kalara ia mi antu pantai Tope Jawa. Japa-japa siagang keluarga tak memang sana bajina mai kire sere tanpa pak japa-japang nampa jai di pare anjueng siagang ngasing keluarga tak tentu anu tena nakule ni kalupai singkama ni rita kalara nia sere tanpa pak japa-japang baji ni manyai siagang ngasing keluarga tak ia ni antu pantai Tope Jawa tak kalara. Nah, puna tena pat kingga tanpa pak japa-japang aku lagi ancini ki anne video bara lebana ni cini na ki ero mai japa-japa di pantai Tope Jawa. Pemandangan na tampara luar raga siagang garis si tamparan sana labuna na kicini punaniaki maya japa-japa di Tope Jawa. Area kasih na narapi ki sagan 7 bilangan na meter. Jari aku lay nipake siagang keluarga ta akare-karena atau apare jama-jama maraing. Akarena jene kipoin na baji saba jene na lepante Tope Jawa sananji tapi baji kipoin punna tutuki apalagi punna kodi cuaca ya. Jama-jamang aku le ni pare poing punanya ki maya lepante Tope Jawa ia mi antu aku le ki poing asewa joloro nampa nairang ki siagang keluarga ta amputari anjo garis tamparanga sigan nairang ki maya di tangan tamparanga ancini ki antikam magak gana pantai Tope Jawa. Barang-barang singkama balak-balak baruga niat tunja untuk nipaki asante-sante siagang ancini ki gak gana anne pantai Tope Jawa. Tena na ia tonji pemandangan aku le kicini. Aku le tongki poing mangi at japa-japa di Takalar Beach Waterboom siagang pemandangan na at dali asulu kiri tamparanga. Tantumi tambah asipa kini nikmati japa-japaya siagang keluarga ta nampa tambah hibaki poing. Jari punna japa-japa ki mangya di Tope Jawa aku lagi poing singka di waterboom na supaya ani japa-japa tak tambah lengkap ki. Ane riwater bunga aku lagi anikmati poing aklanya rikola lompo siagan niak mau poing pak luncuranna jai tanpa pakare-karenan jenikna na aku lagi poing anikmati wahana paling hebatna singkama banana boat siagang motor cross anjo sana kajaina tau ero nai angkarenai. Nampaan rindi baji ki ka jai kolanna nia untuk anak cakdi siaga nia untuk tau lompo. Napunna erota jimanya sante-sante nia tunja gasebo napakania ridalekanna kolang ana boli langsung napacinikan ki pemandanganna tampara luar raka siga garisi kasih lak buah nampa punna ero ki poing hak banyi niak ja tanpa pak banyiana. Tak lepas siagang yang asinan jawahana ya aku lagi poing naik sepeda gantung. Jari
Puna eruki mai japa-japan rini siagang keluargata tenaja najai dudu dimbayara antama untuk nikmati kagak-gana pantai Tope Jawa. Apa niat maki doit 5 sabu na puna eruki antama riwater bunna anjo luarakna 3 hektar harus ki apa niat doit mulai 20 sabu sakgena 50 sabu. Saba balina tiket antama ka andrini punna allo Senin sagina Jumat tena na singkamma siagang balina tiket punna allo Sabtu na aha singkamma tonji anjo balina tiket antama ka punna anak-anak siagang tau lompo mulai 15 sabu. Tenaja nak jalannya balina tiket ka antama saba senak mo lengkapna barang-barang na ilalang. Jari puna eruki mai japa-japa ri Tope Jawa mai maki antini tampanan ne pajapa-japanga juing ri Takalar lebih cocokna di Tope Jawa mangarak Bombang Kabupaten Takalar. Puna batur di Mangkasar ki mai antini kira-kira jarakna 50 kilometer hingga punna ri Takalar jaki mai antini kira-kira 10 kilometer baji di poing agadanga. Bajik mi si kama jinju akole ku pasibatu mangel dekat tengasing kurang nalak binang ki pamopuara mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.